Yes, Everlove TV once again. Me va dore mi agbo le egba otroya. Ehunu ore gajo le angolo afiare nyiba. Afiare nyiba fia ava elvazu atepare kana manyao. Egere duma be ya ongbegbe ko ashi oji tuge. Yes, nka gbolo mala. De kaje fiaro enya me yoka yire angolo afiare nyiba. Klinogo kopo be yo ga ongbegblare. Oyibo yo gba vona mare ne yo lo nwulo homo. Opo gegere homo yunwulo lo ko dogua. Ashiva tuoji. Fifile fia ko TV ya o follow homo ko dure tano. Ozo zomcho duamo bukaka ina the police station. Enya nu ika gajola angolo afiare nyigba. Jagbagba na subscribe to Everlove TV. Plus boy share ina mi danu yodi anya nu ika no gbo ododum le share yi. Leka ojo be gapopo yo mo. Mo share mo jijimba ya ona na ya shindo wana cho ava gbamara bobo be ya fongu lo homo. Ashima tuoji fifia ngboga oko amusorun na zozon bukaka ayi the police station amashama na kpo u girlfriend cry la fuma kpo ga be doya o mo le ya ta ngolo enye nu ike a trend na social media la gapopo ma ike ma jibe mi akpo mi akpo video ada leka ojo o re ka je via ma anonyi awodo yozuba mare po boy gbanga na la avano nwu formula makaka achina matu pale ule TV aretara po moyo wore nwatara mi ne mi akpo ne mi trogba mi akpo leka mi hawe ha akpa mi trogbo on to kwe video aya de ka je video re kaya instrobo wa anya fia akpo opodokigbo awodore into Ghana no kutokumania afa ba mo po bo igbange ala baga yide anglo afiare nyigba na be yin gbegbara ko go afiare nyigba fia ne ma nya ona gere tumo ko fia na ya ba o yelega ala ba afiare nyigba fia oba du aga trogbo ba rokushi ta nya wo maga ne be yin gbegbara maga yide afiare nyigba that's just by the way ta haya enyanuika adocho anglo afiare nyigba otroya trending one of course but unto kwale o lede enware tane o leader ta ko chachama aduama as young guy at this time people if you na sell noga TV alo TV mata aina moha noga you waste your time lafuma ngbolo jagba na subscribe to Everlove TV yapo wana ona nyanuika adango plus bo wana ona garami aji akpe no bana ja wa ponu ya